lithi maliphuma nje lelisumane lingena emotweni yalo lezi imoto ezinhle ayiphambi komnyango lapha eThekwini ezitolo zamaSulumane lingena emotweni lishaya imoto izoni evele ethi kimi lo mfo ethe siyaboshwa ke manje la eyilumuthi heqa uvalo abafuthi bayazi lezo ngikhuluma ngayo lungithi heqa uvalo ngithi mina usho kanje ethi siyaboshwa bobuya namaphoyisa lelisumane ayi ngithi mina ngithi mina manje phutha senze njani ethi asibaleke ngithi mina impahla ethi asibaleke nazo ngithi mina ngengcono sibaleke sishiye ngiyasaba phela nokumphendula manje bese ethi kodwa ayikhululeka samsimi ngasemnyango meliqhama namaphoyisa sobaleka ithi futhi makuthi kanjani swadubula lamaphoyisa kwathi angichamele lapho yabo nje yathi bayithi lamaphoyisa lelisulumane meliqhama namaphoyisa siyadubula kwathi angichamele kwathi angibale inkinga manje njoba silapha nje akanayo ifoni lo Khuza wayengenayo ifoni kwakufanele ayithenge ifoni kwakufanele ayithenge ifoni so uma sibaleka sidukelana ngeke sikwazi ukuxhumana masibaleka sidumela masibaleka ngoba ifoni ayiphatha kubhobho nje kwangasile nakhona kwaku so wayefuna ukuthenga ifoni nje right sibona ukuthi sizodukelana la bese ke hayi sithi samile nje sadiscussa lokho simphambi komnyango simi nje eminyango kanje yena futhi usemi mina ngibe eminyango yena usemi entsikeni engaphandle kwesitolo ayisithi sami kanjalo nje sibona amaSulumane sesibiza lapha eThilini hey come here masifika bese bethi ayinazi impahla zenu bathi uthi lo iboss ithi right imali yangena emshinini ayisithathe nangampela impahla vele siphume nofather siphume sinyuke sivele siphume eBria phezulu shone phansi sivele siyogibela amatekisi singabe sabuza lutho sigibela amatekisi ayihostel lapha eNanda Rank ayisigibele size siyofika singabe sidla ngisho ukudla sigibela emasifike ehostel sifike singeneke endlini ayi bese sihamba sothenga udrink mangithi ngiyabuya ngifice imali useyitake phezulu kombhede imali engakanani kanti imali kade eyifakela kade ifakela imali emaphaketheni la 6 pocket kade ifake khona kodwa ngiyasola ukuthi enye wayeyifihle wayishiya endlini ngoba indlela yayiningi ngayo le mali yayingagcwala kulo 6 pocket la yayiningi kakhulu so ke sayihlunga uthi ke manje sihlunge ephilayo sihlunga imali ephilayo engena ink bese kuthi eno ink sibeke ngala ayina phela ke sihlunge ephilayo sibe ngapha eno ink sibe ngapha ephilayo sibe ngapha 100 rand lapho 100 rand 200 rand 50 rand 100 rand 200 rand 50 rand 100 rand sihlunge ay kwango 100 rand no 50 rand sihlunge ebese ethatha le ayibekeke mina ke ngangisaba ngisho ukuyitshontsha ngoba wayeke iphume phela naye thothi uyafuna ukuyochama or something ngangisaba ngisho ukuyintshontsha ngoba ngangisaba ukuthi uzothi mebuya nje endlini lo muntu ngikhuluma ngomuntu owayevele bemubi 2 minutes ungonakeli lutho mawuthi mhlambe futhi uzothi unganakile umbone se right futhi sekusela amachofo amancane kodwa futhi minute umbone seshintshile ngoba yengakhuluma lensizwe yayikhuluma lokho nje izokukhuluma kuphela nje yayingakhuluma njoba sibabili nje la endlini nami ngase mincela ukuthi kubuye igenge emsebenzini ntambama sibe baningi yabo ayike ithi ke lensizwa sihlungeke le mali bese siyibeka ayithatheka ayifake emaphaketheni akhe bese kumase kufika igenge ntambama negenge yakithi nje esasijwala ukunyuka nawo CA3 ngoba nami ngathi mase ngifike eThembalihle ngayitshena igenge ukuthi hey genge yakithi khona igenge kuthiwa uqaqavu nomashidi
ngitshena igenge ukuthi emadoda nomfo ubhuti kaSimo lo lapha hey sesihambe saye edolobheni eyothenga njoba kade eyothenga impahla imali ayiphethe ingakanani ithi igenge asinyuke siyophuza ezosiphuzisa isinyuke masifika laphana igenge besithi no angithi besithi igenge no angithi ntambama ugesi uyahamba umuhamba ugesi asithathi labo 100 rand laba legenge asithathi le mali eno inki asithathi le mali eno inki sifike asithathi le mali eno inki uma kuhamba ugesi ntambama uma nje kuhamba ugesi ntambama sizothenga ngayo thina sizothenga ngayo thenga iBL lodwa bekubuyisela ushintsho thenga iBL lodwa bekubuyisela ushintsho thenga iBL lodwa bekubuyisela ushintsho awuthe uthenga iBL lodwa sohamba ama-tuck shop amaningi ehlukahlukene nangempela ntambama kwakuthi makuhamba ugesi sithathe le mali siyothenga iBL lodwa bekubuyisela ushintsho sithathu bese sibuya noshintsho angithi uyaphila ushintsho phela una inki sishuthi sishiya labo 100 rand laba abano inki sasenza kanjalo ayisahlala ke namcanda kwaphela iviki leyo nsizwa ikhona hostel kwase kuthi kanti sase sibizwe emsebenzini thina kwathi ngelinye ilanga igenge ngangekho ngalelo langa igenge yana umatshincane kwaba iviki elilodwa ihlezi ehostel igenge yana kanti le nsizwa iphethe 2 yeyibhamu njoba ilokhu ihle nathi nje la iphethe 2 yeyibhamu iphethe 2 umfowabo kuSimo wayeyazi ukuthi insizwe enjani yengehlukana nesibhamu so bathe mabeyophuza ematsheni mina ngangisetohweni ebusuku ngangingenile ebusuku mina sasigena ebusuku ithe iphuza ematsheni yahlangana nabafana basosuthu eyakiyaboshwa nabo eyayiganga nabo emakhaya hawu bebabaza labafana hawu fata uzofuna la ethi hayi ngila hawu bejabuleke labafana ukuthenga utshwala lapha ematsheni ngase 3 khona itavern lapha kaThoko ekuthiwa isematsheni ayikuphuzwa ke lapho kuphuza angekho ke mina ikhona igenge yakithi kuphuza bese kuhlukwana ebusuku canti kwaku weekend futhi lapho kuhlukwana ebusuku igenge yakithi iye eThembalihle bese sifika lapha eThembalihle igenge yeThembalihle bese yena uFata aye 3 emjondolo kaMfowabo uhamba nomfowabo befike ke sebeyolala ngesikhathi bese ematsheni ithikele egenge yasosutha akayibona la yasosutha kwaNongoma wakwaboshwa nayo enye wakwabamba nayo inkunzi bese ithi le genge yasosuthu wendoda njoba usibona sila khona umsebenzi siyowenza nani asambeni sicela ukupika bese ethi uFata ayingeke angikho right ngiyagula ezibe nje khombisa ungafuni ithi le genge awufethu ngeke asambe ndoda phela masithole wena ngabe sithi wayenkuzimali kwakuyinkabi ke leya kwisigebengu sangempela uFata kwakuyisigebengu lesangempela wawungambuzi kwakuyi26 wawungambuzi nje bhalile la wawungambuzi nje mayiqhamuka khuluma ngomuntu othi mayiqhamuka engakavuli nje umlomo wawuvela ubona lo muntu engangidla ngisho lo muntu nje engavele ngidle yayingangami lezi canti yayingangami lezi ekhathi yayingaka nje so ke le genge akhuluma nayo la ematsheni yasosuthu bese imncenge ithi kunomsebenzi osenanda ekufanele beyoshaya khona ebusuku ngalo lelo langa ayanqaba uFata izulu nje lalikhemezela anqaba uFata ethi uyagula zibe ebese uFata bephuze lokho imncenge igenge obese ibese icela ukuthi ayiboleke ithuluzi anqabe futhi lapho uFata ethi akanaso isibhamu kushuthi igenge ngokumazi ukuthi lo muntu angahlukani nesibhamu ayimncenga ayanqabe ebese ke kuze kuhlukwana ke lapho igenge yakithi yeThembalihle bese yena ehamba nomfana wakubo beya emjondo le3 la bazolala abalala khona befike ke bengena endlini uma sebesendlini bekhumule belala 1 2 3 ifone legenge le ngoba wayeseyithingile nefone isi right 1 2 3 ifone legenge ade bena ematsheni yasosuthu kukhona ngisho igenge yakwaZondo lapho uSuthu ifone legenge yasosuthu
ifonela ufata uselele ithi indoda manje awulokhuza awuphume phela size uze la emgwaqeni khona enye into esifuna ukuyihlanganisa la ethi ufata yini leyo bethi ayawuphuma uze la shiya lo msebenzi lo sesuyekile lo msebenzi lo wangapha eNanda ethi kufata hayi mina ngilele manje bethi hayi angazi bekusho bekhuluma ulimi lwabo phela kwakuzisebenzi bese vele evuka ufata evuke egqoke ebese etshela lo mfana wakubo ethi yazi labantu laba ngiyeza bafuna ungibulala laba laba bafana ngiyabona bafuna ungidubula evele ethatheke ibhamu zakhe sifakela esinye sifakela ngemuva useshila ukuthi laba bafana laba bafuna ungidubula yabona ke lapha number 3 ngase mawungena nje ngapha ngasothini lo mgwaqo na umgwaqo ubheka iSulabasha bawuqhamuka nje ngapho uwela umfula umsunywana ubheka iSulabasha benga ngamajole ezitolo so babe ule mjondolo engikhuluma ngaye ngalapho bese phuma ufata uphuma nje usegqokile bese phuma ethi usakulaba abafana uyabuya mayiphuma nje ethi yongena umgwaqo kushuthi bamlinde ebona baqhamuka ngapha phansi inkinga bawazi umjondolo wakhe lakalele khonthuphi bemfoneleke ngoba ngesikhathi besematsheni ba exchange ama number amafoni number wathi hayi nansi number bathathelana amafoni number so ke mase bemfonela mayiphuma nje la emgwaqeni uthi uSimo lo mfana uthi uSimo mhlambe waphuma 3 minutes ephumilela endlini kadesho nje udayile kungabafana ngathi kufuna ukudubula nje iningisona bayisethi kodwa uthi wangena la wathi awuthi ngiye kuko wathi mayiphuma nje emgwaqeni zaseyiqhuma ibhamu uthi mayivuka lo mfana uthi uSimo sekuthulekile uthi ebone engabuyi umfowabo ebona ubhuti wakhe engabuyi uthi mayiphuma nje mayithi nangu lele lapha emgwaqeni sebemdubulile abafana bamthatha ibhamu babaleka nazo washona kanjalo ngangisetohweni mina ngangisebenza ebusuku ngaleso sikhathi ngabuya nje mina ekseni esethathiwe ke vele thathwa ngamaphoyisa wayesemoshana washona kanjalo nayo lensizwa lekuthu uSimo yakhona ngapha enkalane nayo ihamba ke yashona ishone bese ngiphumile ngisejele futhi yaduka nje ngoba besihlala ngapha komlazi yaduka yagcina ishonile nayo so mangisuke ngikhuluma ke ngosizi lomuntu ophatha isibhamu ngisuke ngikhuluma ngezinto ezifana nalezo ukuthi kulento yokuphatha isibhamu ayikho impilo ende lapha noma isibhamu ngasiphatha ube umaqhuzu khona ubone sengazi ukuthi impilo yakho ikahle iphelele bone isibhamu ayikho impunga yehlathi nje sibhanyini ayikho leyansizwa nje leya ufata baboshwa kabanye ekade bambe nabo inkunzi lekwanongoma bagcina beboshiwe yona yathi sabhaca ngicabanga kwaba yiviki nje ibhaca hostel 4 days or 5 days ibhaca hostel kanti nakhona izofika beyidubuka ishona angazi ngoba lensizwa kwezinye zezigameko zayo yayingadubuleki kwezinye zezigameko zayo yayingadubuleki ukuthi kwafike kwenzakalana ehostela angazi ngoba bafike bayilimaza khona abafana yabonga kakhulu.